Sunday, next week, next month, next 2 years. You know, I can't wait to do some of them. Wait a minute, but who's the deal? Be caution. Matuye Mimia. Ana Missumako in Yamini Pano. Estimate me flow. Namini would do whom come. Ye just me, ye tremor. Nanina, some simple sound said. Seti no hena wumupia kana kura kire e di ba ti mama nonto wo hena wo deal ni mu bia wo kana kura kire me a me dem pa boni mu adadie me bo drive fasting e di atawo chi na me de tawo chi na yeyi a me mpehwe efuro betua tight wo say kuma ko je kidela oh fale pa o oh my god wo say no repeat me yango Asante Bema. Bakope. Asante Bema. No size. Uti so bia say friend Asante ma or Mema police in cheno. Ah, we refurbish. Ana for na mudi aba. Yes, wonko yi. Original na. Me say wo say. Me say, dia me kanyenti wonte. A wo say bia me hia me na wo kasa da bia me kire wo say Bible na wa fa kuta na common bread. How can boys say be ye dim ka kura hu ye no tuyefo Bible mpesa mamunye dim say dia be ya unua. Mama ka se no cho. Ba wo no be hu ni say common bread. But later no no say me tie jane nfani faso. Na me na afre wo. E jane me kasa. Nyankopon no kasa. Na me te ho na eja tiam nene. O se eja kasa na wako na ni mi tie o. Na ka say. O si ni bi free na mfa. O ka say. Ana kasa eja. O bra me ho ase ama o. Kasa. Ana o se say. Eti we Nyankopon e kire o. Okay, they say so chest na kopom won case nyina. Etu wo mu bi. Eti abe ne say Reverend Akwasiantwi me pa achew vampire bota machi. Na me kone fa o percentage na na say o tight no. It's not about percentage. Tight. Me pa me ba betwa why me da se pa. No na pesa me ka. Na pa menya 20 Ghana bi dia 112. Say muso o preach o correction. Ben preach am nye correction. Eti correction somebody ma wo no anye. Correction somebody ma wanye. Asemo me ne wo ka no. Ani ne hia. Ye hia ma fa me se me ba betwa tight. E ko bo wa chi krodom. Abo drive fast. Bible say who obi na onua ni bia ma ne bi. Who 20 sima who obi dia ma wo. Ma me 10 season fan kwadi. Me need bi wo ho. Ara mate. Me ba betwa tight na ma why? Kumase. Me ba betwa tight na ma de. Kumase. Yane mo ne nam haye ya asofo mu ye. Yane mo ne nam haye ya asofo mu ye. Mumbra mo ho asene ye nkyekira kwankyere mfa ntomo so. Ye mo mu dito ye bobo mfene mo mfene ya tere mo kwankyere. Ne de wo yira bofom. Ene ma akoyi ama mo. Ati, ne mo tia mu ye. Mo ne mo be nsa me ba the whole Ghana me na me. Obi antie me the whole Ghana me ba ba esofo panyi. What? Inside because now and Nambia bar I said Asante Berman Enkasa Asante Berman they also owe and Numunam person it's a therapy so I was therapy inside before you come so I'm going to therapy we are Berman Enkasa